Муса алейхиссалам bir gün qavmiyle oturgan кезде qavmi Musa aleyhissalamdan so'radi. Ey Musa, Rabbingni bizga aytqin, qo'noqqa kelsin deydi. Musa aleyhissalam бұл qavmining so'rovisiga biraz ыңғайсыз bo'ldi. Анткени Құдай Таалам мекенге muhtoj emas, vaqtga muhtoj emas, ko'lamga emas, hech qanday bir formaga da emas bo'lgan bir ulug' zot. Biroq ma'ni bermedi. Musa aleyhissalam Tur to'sina chiqdi. Tur to'sina chiqqan кезде 40 kunlik ibodatni to'liqtadi. 40 kunlik ibodatni to'liqtagandan keyin qayra ortqa qaytmoqchi bo'ldi. Biroq Rabbim Alloh Musa aleyhissalamga mana shunday so'rov uzatdi. Ey Musa, qavming seni Rabbingni qo'noqqa chaqirgan edi. Emne uchun meni qo'noqqa chaqirmading? Qavming meni qo'noqqa chaqirdi. Ani unutding. Degan кезде Musa aleyhissalam biraz ыңғайсыз bo'la tushdi da, mana shu so'zni uladi. Ya Rabbim, sen bardıq kemchilik sifatdan harusun. Qavmning бұл so'rovisiga men g'ijolatman. Ankeni sen mekenge muhtoj emas, vaqtga muhtoj emas, ulug' bo'lgan, bardıq kemchilikdan aru bo'lgan bir ulug' zotsin. Men бұл so'rovga g'ijolatman. Degan кезде Rabbim Alloh aytdi. Ey Musa, qavmingga borib aytqin, men qo'noqqa kelaman dedi. Ошол кезде Musa aleyhissalam ibodatni to'liqtagandan keyin qayra qavmina qaytdi. Ошол жерде Rabbisidan qavar kelgan bardıq qavarlarni qavmina jariyaladi. Ey qavmim, Rabbimiz palanchanchi kuni qo'noqqa keladi. Dayardan qila degan so'zni aytdi. Musa aleyhissalamning qavmi mana shunday bir dayarlik ko'rdi. Bir insonni kutala turganchalik bir dayarlik ko'rishdi. Al жерди бұл жерди тазалашты. Qazan asıştı, tamaq dayarlaştı. Biroq ошол күткөн күнү келди. Rabbisidan qavar жоқ. Kech ta bo'ldi, Rabbisidan qavar жоқ. Gözge saysa görünmөгөн түн да болду. Biroq Rabbisidan qavar жоқ. Ertesi Musa aleyhissalam qayra Tur to'sina chiqdi. Rabbisine qayrildi. Ya Rabbim, kecha biz sizdi qo'noqqa chaqirdik, biroq kelmedingiz degan so'zni uladi. Rabbim Allam ошол кезде bir söz aytdi. Ey Musa, kecha sizlarga bir kishi keldimi? Yo'lovchi keldimi? Ova bir yo'lovchi keldi. Al yo'lovchi sizlardan suv so'radimi? Ova suv so'radi. Sen nima deb javob berding? Tetik жерде suv turadi. Al içi vergin. Bizden alek bolgan işlerimiz bargın. Bizge toskol bolbogun deb ayttım dedi. Ova, ey Musa. Ошол yo'lovchi аябай чаңкаган, жана курсагы ач болгон абалда силерге кайрылган эле. Анын көздөгөн максаты суу эмес, балким андан кийин дагы тамак берет экен деген үмүт менен силерге барган эле. Билесиңби ey Musa? Ошол жолоочу инсандын жүрөгүндө нашунчалык bir эч нерсе батпаганчалык bir махабат бар эле. Ал махабат бул менин махабатым эле. Ал мени шунчалык жакшы көргөн, мени шунчалык сүйгөн bir кулум эле. Мен анын жүрөгүндө келдим. Эмне үчүн аны сыйлабадыңар? Мен конокко келдим. Bir insandын жүрөгүндө келдим. Аны коноктошуңар керек эле деген сөзүн улады. Карасаңыздар, ар бир инсанга нашундай мамиле кылышыбыз керек. Балким ушул инсан Раббим Аламдын даргойунда менден дагы даражасы бийигирээк болгон bir insan болсо керек деген абалда мамиле кыла турган болсок, биз эч качан жашообузду жаңылбайбыз.